Presiden klub daripada tim JRFC Passion Club. Kita lihat langsung diabadikan oleh rekan-rekan wartawan momen-momen yang sangat menegangkan di lapangan Langkabu Gedong Kecamatan Samudra. Anda lihat langsung diterima oleh Presiden klub mereka, Andi Ardiansyah bersama keluarga, juara 2 piala dan uang tunai 40 juta rupiah. Kita beri tepuk tangan kepada mereka. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. 2000 nama tim mereka. Kepada Bapak Camat yang kami bangga-banggakan bersama Ketua Panitia Penyelenggara untuk menyerahkan uang tunai 60 juta rupiah bersama piala kepada tim pesisir Selat Malaka Agung Gula 2000 Kecamatan Banda Satu. Kita lihat Bapak Camat sendiri yang menyerahkan piala kepada Al Mujani, sedangkan uang 6 Bupade dan Pak Kecil Bupade betul. Ya, kita lihat 60 juta rupiah hadiah diberikan kepada sang jawara turnamen Mustika Kecamatan Samudra. Kita beri tepuk tangan kepada tim Hagu Adalita Villa 2000. Kesempatan kami berikan untuk diambil gambar. Kita lihat kepada tim Villa 2000 oleh rekan-rekan wartawan. Kita lihat di mana bisa dikatakan telah terbalap dendam di lapangan Sang Pate di turnamen sepak bola Piala Champion baru-baru ini, di mana kita lihat Villa 2000 dikalahkan Hagu Bandar Sakti lewat drama adu penalti. Sekarang kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Al Mujani. 60 juta rupiah kita lihat diberikan kepada mereka. Villa 2000 Hagu